Lalaki, babayi, pobre ug mayaman, nainom san tubangan kita sugat man. Kay ini nga tubaging kalipayanan, labi na gud kun marasaan sumsuman. Lalaki, babayi, pobre ug mayaman, nainom san tubangan kita sugat man. Kay ini nga tubagin aarawayan, labi na gud kun dibate ang sumsuman. Tagay-tagay, inom-inom, surusumsuman, nagtatrikik, nagtatrokak sa kalipayan. May nalayok sa hagdan, may sa bintana, may nagikisian sanbado, sarwalong saya. Kay anto ba makalilipat way sama, kalipayan o karatan dadat yan lang. Lalaki, babayi, pobre ug mayaman, nainom san tubangan kita sugad man. Kay ini nga tubaging kalipayanan, labi na gud kun marasaan sumsuman.